93.3 FM. Obuoba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di ahin kan impo ni po no na dwen so de adwuma we ba ha ni pa kon ogitum Yankopon Islam se ni pa na Obuoba no pe wa kan sema man papa Obuoba Yankopon kan ho na de kan ho na yi akere wo Obuoba manage ma ho fama se and them etimi because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you nyame shira obebre Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Abuzigi 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Adisha wa chim da manso across wa subu abrenanse kotokom chia chim enyase odankwanta ayrebi jadam jaha swodro wisa achiase chim asane batabi asubu a asuoso anamase across asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatam wonyine shia bia obia tie Abuzigi 93.3. We are the best in the East. Yawo achim abuabu. Radio papa Abuzigi. Thank you. Abuzigi 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Radio papa Abuzigi. Thank you. Empenfo se afinchari bawo nanso emunsem ye bebre enye nipa nyina na beto won chedian popa se kwam yadom aye yadom ahenkan 93.3 FM ye ne ye na tiefo yadofo afia kwakora ba beto ye biema ye damase meeting ede adwenpa ye ne kofi mensa dwene papa na papa eni wani mukan. Okay, for this is the only brother on radio. Your favorite brand Nelson. It will be PS some kind of etie say afisha say the coping by this time. E mamunyina afi Afishapo DJ Fishinio ye mo ahenkan tiefo nyina afishapa atiefo medende ahenkan Father Dixon ye do bibia se esanso mo afinshiapa se motie ahenkan FM ema afi ekọ awiye ye sanso esram se afi a ye besimu yi monkoso aso entie ahenkan FM ye do bibia se ye sanso mo afinshiapo Abuzigi Afishiapa. Midin edikwe kunkrom Africas. Abusuafo yamamu inada afishiapa. Bronya ye bayi. Yesre wrade se enye nshila bambo ene nkanko emfa emaye. Na afia ye kwakwa wuramu enye nshila ene sika. Yamamu inada afishiapa. Kwaswa nati ahenkan 93.3 FM Akwaba Drive. Yeah, abusuan midin edi otio echampon general manager ahenkan FM. Yeah, abusuan midin edi otio echampon general manager ahenkan FM. Jema tiefo nyina afishiapa ye derade ase se yeda so etinkwam na ye gidi se besanso aboye ho ban ewo yafi eni afia ewo yenim nyina ye damase se ye ba ye maso yemu monamo ne ye so atena ofel so nyami ensha obibia otie ahenkan FM afishiapa afise na ye ti enkwam Midin adi Joshua Kwabena ejenim ahenkan 93.3 Sports Department afe asanko ababetu ye bio emamu nyina afishiapo Abuzigi haba afi asana subiem ahenkan FM yemo bibia afishiapa e office say na bibia koye zamayen ye ba no moje ya tum dia me ye kan de afishiapa kofi agiri ni eje Ebusia Kwabena Kwastini o ahenkan 93.3 FM ya maya dofo ni etiefo nyina afishiapa mo fanji yen Abuzigi Ghana for kwaku anin kusibuadum aka miau etiefo edomo ye damase papa mama afishiapa wo doni akoma pane taya mutayechi afi ba ku ni nyame hwa mo pan afi ebesimu no nyama bebre ho no mo de mamo afishiapa abo Nukura mesemo se afe nchalba na nso antu nipa nyina nti so nua afi akwa apra beto ya yemfa urusi enyi ye bofo na ye mema ahenkan atiefo nyina afishiapa afe nko meto ye da afe sese na ahenkan so aye dedede medindi biliman ba akope mema obibia afishiapa Abuzigi Abusuafo menye frem oprimpon opokwale ahenkan FM sports presenter yamuye tiefo yadofo nia afishiapa yesre nyakopon se afese se no ayo bia akoma so ade ede ama no yamamu nia afishiapa
Obuoba Nyankopon Isra mu papa Nyankopon Isra odi ahenkan mpo nipa no na dwen ho so de adwuma we ba ha nipa ko ogitum Nyankopon Isra se nipa na Obuoba no pe waka ensema man papa Omo Nyankopon ka ho na de ka ho na yi akyere wo Obuoba manage ma ho fama say and metimi nya because my trust every time we a product to be frank you are a product that we have to be proud of you nyame shira obi for your friend Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. You can't create also yes, Amaga, Adriayeji, Abina Tana wa, Atana Bina wa. Yamamuna Afishia pa, Afesa say, Naida Sotiasi, and Wadimu, Cosweti Ahinkai, 93.3, Obeye Abozege. Chapeau, DJ Fishinio, ya mwahinkantie fo nyina afishapa. Afishapo, DJ Fishinio, ya mwahinkantie fo nyina afishapa. Ahinkan FM, you will be a Fishiapa. Your office say, never be a Koyes Amayan. Your bad, what you to me, Maya Canada, Afishiapa, Confiagini, AG. Yeah, Abusia, Midi Eddie Otio Echampon, General Manager, Ahinkan FM, Jamai Tiefona. Yeah, Abusia, Midi Eddie Otio Echampon, General Manager, Ahinkan. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ati, Ediba Ahinkan 93.3 FM. It is so good to see yet another beautiful brand new Monday morning back on your radio. We are here to do it. One year. Da 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 da. You can see it. And see, bro, you're not here, Ramuno. In another, I mean, whom any mumpo. You can see it. Yedi asedani aye yedi moti asifo nyankopon. Not domini humo bro. Odi adum ye. Bro nyano ani asase no.
Boom boom, boom boom, boom boom. Da da da, do 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 da da. Oh yeah, di mapunyame. Ebusia Kobna Costinio, Ahinkan 93.3 FM. Yamaya Dofo ni etiefo nyina afishiapa. Mo fanchi ye aboze. Yes, come on. Ready where she da. Now watch me cry. Good move. For your friend Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. The kind of cleaners also there. Amaga Adriayeji, Abina Tanawa, Atana Binawa. Yamuna Afishiapa, Afesa say, Naya Sotias, Modimo, Cosweti, Ahinkai, 93.3. Obey Abozigi. I don't see Yama Wakaba. I'm Famra Hinkai 93.3 FM. So, Yatsna see free sub break of him say no do bebo. Uni mudada. Yeah, Baba Sumo my Ghana. I walk quite strong so. Eh, Hana ya cano cray. Eh, Chido when you know, cano cray. Eh, ha. A happen ya cano cray. You know, credits so you can't send it here. Yam for being home. Yes, spice and money, yes, bibi who be a be. You can't send it here. Saba. Now, Bruno, I say the asentem. You say Bruno asentem. So what you say? I don't pay me tea and crofobia. Na many ajikeke. Na Eddie Ben Pan is see Emma DJ Fish or Kasebi. Eddie Ben Pan is DJ Fish. Afishapo, DJ Fish in you. Can't you find Afishapa? Hey, Adio. Odia in kind or the Assemble Crew. Hey. Da do. And then some Bruno out here, we are see the Bremo on behalf of the team, as usual. Odia in kind Kwame Yaboa, Jempa in Kofi Mensa, Kobe K, Kwame Asante. I don't pay Yatna say. Yes, I but was some Cassian, so kind of sending some money. Say Bruno Assassin, and in somebody be one on one. Yebeko ni cool Sabu Abubogano.
Yanko ni gidigidi bia. Na enwum bia ene ebribe mu ebebo momatie. Enkofo bia ye enwum. Omo si bro nya na yetu ahyeda. Ada ni yetu bro nya na ahyeda omo se ne ma nko yie. Ana bibisa se na Ghana ha no de da be pa na ebeji atum se ne ma ko yie. Because ode ma adwadifo e ho. Ma ensem kyerofo ntinsim ko bi so om se edwadie kosen. Obete nsem o mobeka. Na fe wa compare to last year ensem o mkan ye. Open crofo ye bonia ye pa. Ghana for binumu ye bonia ye for pa. Se Ghana ni ba pa ade ekoyi ama na obebie na aka se o ekoyi kakra bi. Ene ni afi etwa mu ni kra na nka ye afi bebi afi etwa mu ye. Ghana for nyame ye bi ma wa no ama wahu se ampa aso wani na de bia afi etwa mu ni ye kyan afi aba ara yi to sani hu animonyam de ama yen ano pay for tell me why na me a mitini me hu dwedwan me no nya seketwa enti ya kasa yetima na de ache yen Jabba. Meeting Obuoba Ofori Amanfo. And I don't pay with him, sir. A teacher for Kabumu Kuofu bi ama ne ho so. Ada yin omo chese kwan omo mpanimfo de omo nam so no. Enyenyenyenye. Na ena no pay a teacher for Kabumu ku e wo Ghana ha. Akunini no. Omo ye makoma miensa ye wo nagrat ye wo nat. Ene ye wo CCT. And no better nka. Ibedi nkomodi afa ho odum se ye tete a teacher fo sika bi sika na ye tete omodi akoto laptop no a teacher fo no ankasa kra no obi ani mu ho hwe teacher unions na sorry agya mo betem nka no pay teacher unions no yewra Angel Kabonu Philippa ene ba conference say adamu se hwan no ene mo beti nipa nka wa ha hiding behind teachers union and a mubu nkrofo faso Angel Kabonu wano den abai the 509 Ghana cedis 55 pesos ya motete teacher for no ho asem te sen Angel Kabonu Philippa ono na in charge of NAT and a CCT so wan no na mo ankasa mo awonko a teacher for amu nyina makọ school mu akosua de na mo akọ gina union wachi na bubu omo faso nti eye aban na yanka Angel Kabonu ado den a woka anope wano obeti yanka sa teacher unions na wo Ghana ni nyina ye useless mfaso bi ani so enkrofo de adane wo mo ankasa wo venture wo de enrichi wo mo ho na uye teacher ni utie bi anope na sa wo so wo dwan ni sa kuo ni bia na wo aminim ni how mo mpani mfo no mdi omanimu no amonwene mo ho no ntimu hu amonwene mo ho ana o modidi ahede o mafu aye enti ana ye besanwe de agu am galem wo a wutie ye wo ye teacher ni ajai emfaso ani so na grat ne nat ne CCT no emfaso ani so enkrofo no mo de rechi o mo ho o mo de pesika de mo ho Angel Kabonu mo adwapade no munya akire di ni omuni mu ansa motete mudus na ebi amu nyina makọ school na matikuo na ebi makọ hide ekuo no odi anopai ma menya botela nsa edi anopai ebedi nkomodi afa ho ensem fu ahi binwia no mo be mienu osem yensa na mo ye teacher fo ena Angel Kabonu mu bu o mo fa so Ghana harm there yeti kuo bia say ekuo no be seek the welfare of the members in the view. They don't seek the welfare of their members. GPRT so sa trade union sa guta sa na to say odwene ho a wonti ase odwe ho dwen a wonti ase
Now no pay. Obi be say they will hear from us. Aban na ye yank matchman we si aban ne so. Na mo horo no. Ene aban ne nye ene anje kabonu ano den Ghana ha. Omra me yi na no we ho. Na po be yi mo to. Nti mumra me yi mo ho ano. Na munyina nso so makọ teacher trainee a equally university na mo so majeja mo ho tete ho agege mo anu ama enipa miensa per dream almost 280,000 a teacher for e wo Ghana munyina ma agege mo anu te ho e na enjo kabonu Philippa eni se amadu osi adamu no e dream wo Ghana ha e ya ban na e ya nka masore kira ka demonstration ohumanim muntumi nsore nkasa ntia de enjo kabonu ne nkrofo ye no muntimi ene munyina makeka manu atum woni teacher ni bi di nkoma oseme de menka osuro masa munya study munya teacher for amu training kwala ma baba be mpani daache na mo de sa ehu timidity ne sa coward ne de na ha no mo amo you guys should voice out mo ankasa munyana mo hwede o mo triti mo ya aban anka ma no den ya Ghana ha men's gold as coming nipa 5,000 men's gold egu ede bentina teacher union say Ghana ha as coming nipa 280,000 na grati da so te ho na te da so guno na grati ni yebe guno CCT ni yebe guno because en some way yebe kan fam ho no nya ye fi one month so a we dem say ene na commercial drivers omo twi trotro omo twi cars akese ene omo nyina say omo ye demonstration omo call indefinite strike omo nya adwuma enti ene ye be konkran nya kwakọ se na feeling it ye unzo wa ache mo na force ya de bi ene ne mpotem a wo no on hyeda mfa trotro enti de ye kan wa ho ya on hyeda nte enti omo fa trotro ne ye be kọ ho ni akwakọ se de feeling it ye ne as early as 3 a.m. and I'm in Crofobia one crying frame say Oma sorry our more quadra because I'm on pese and Crofone strike never shall see a mom who actually woman I'm semate. Jano pay bedding come on. Almost some part the saying. Now, would me someone Pania Kufado say Bosome Bako, we are minister, we are deputy minister, untimin to crime quabru chili. I didn't hear. He bedding come on. 18 way the break home and yes in Kunya de Ebremo live on Ahinkai 93.3 FM. Edru baby I be uroko to nego ho na ye turo jano mama kwa ho man so ne ko fa wiemu bo brand sem fama papa what me kan no pay mama achen yeah me umpombo ko de nyame ado wada ro me ne wiemu brand sem ne ko ma minchia wati for na ewiembo bre na yen sha sinfi northern portions of the country tamale bole boga tanga yindi na brungu na ndam na leruku wale enen empatem no anape ewiembe kusukakra na efi 9 kono hamatan winds na asate se bo nti na se hamatan na asha se northern portions of the country nti ewiembo sheboka ko 34 degrees Celsius afia ba coastal areas na mpoano no aflawo kita dan teman kran so pon cape coastal krade azin takwa hafa sin ne patem no ewie mo shebe ka kujina 33 degrees Celsius ema mi amabobo di so ento e wosa mia no afia ba inland areas na oboase sunyan tachiman kumase bono kintampo ne adwira ana pe ewie mbe kuso ema ewie mo shebe ka kujina 33 degrees Celsius na mi amabobo din e ko ewie mo no possible say yebenya isu be edepete kakra wo sa mi amabobo din afieba eastern portions of the inland areas na samanka sekofodia akimodan abo fansi asane bata bibi ni achiase akotia so edu nsaba ena ne pattern so na pe wiembe kuso ema wiemo show baka kutina 33 degrees Celsius mi amabobo din so no possible say betmenya isu wo be dia
popo ene kwaye wo ewiem ti ne ewiem bobre. Okay, papa ma ye nasi. All right, inti ye ni papa ni na kwatwetwe nkomodi free enkran atena kesi a wo mo en wo mo hwe ewiem bobre nsem eso ene buro nya bosome ne da etoso ensia sene ewiem bobre ebe ye free anope ya akopim anwumre ena odi mu amane bone de amaye ne yento aso kai na ehye no nsoma message dwumadie no the din e de Maakye eye fearless and factual ye kan said ye tie no a yensuro nipa da sani bia because ewurade asem say wa amaye ehuhom omayen adwenemutie tumindie a esere mpaninie ne ahohomone nyina nti obia o ye onipa no ye wagene so mpano kra untimi fi adamfo so what ase ye kan sane ye tie no a na sane aban asem ba ye nya ahode ne ye ka no se teacher union so de aba ye benya ahode ne aka ene 509 Ghana cedis 55 pesos ni ye bisa enjo kabonu Philippa ni Adamu se amadu no ye bisa wo mo se omo tie teacher fo no ehenfa na ekọ so omo tie teacher fo se sika no a ehenfa ene ya sika ne kọ because what we know ni say now Napo the former education minister no he has exposed them big time say it is not the initiative of the government and when they propose it o dia me koba ye bedi mu nkomo me koma me nkomra ohun me koba na enya botere na edi mu nkomo ankasankasan ene teacher fo nka bu ko no ye be gu no to ye gu ni to send your men's go there gu no say men's go that's coming nipa 5,000 na say gu a I don't see why we want to coming nipa almost 280,000 na that's wo yenye fa ho you are not seeking for the interest of their people they are not seeking for the interest of you guys they are seeking for the interest of omo ankasa mo ho nti munya akire di ye koba ye bese da nya abotre ne adi mu nkomo ankasa de akwa akire wo ye teacher ni wutie me na ye member and tempestuously I was say oh forfeit membership ten because emphasis will be any so obe join sa teacher unions no emphasis any so